Nganga whaalolo mo le nganga whaafitai I le atua ua mawhai o na tātou toi whiloa I lona alofa ma lona anga le lei le nei tai au fau ma le aso fau ua foa I le atua I hate oe ma unei ai mai se fau I le mamalu
o Samoa poto lo o tapua mai I tafa fi o le lalulangi. Ya me se foi le dei atu o New Zealand wa vea mo tatu a inga lona lua. Fatalofa mo folofa ya te oe fa filo I fo I le swafa manu ba lo o le tatu o li fa olo Yesu Keriso. Ia malana ta inga ma le fa tau tenga o lo o fa sino ala I lo soifua ma so uola. Ia mai tatu uma. I le vavega na whaia le tua I a te oe ma u yaso te tasi. O le wha moe lea I a te oe. Se ia matua I ngase ma se ngia lo mauli a o e tō wha. Ai e afu ile ia afu o le lofa o le tua muti vale. Na ia whai ai le vavenga o le toe wha te I ma fangu I a te oe le tai au fau. Sa au wha la le lei le tua I lo walofa ma lo wanga le lei e tau muri pea ia I mātou ma I lātou nei. Ia te a umale awari I e maise o le mamalu o le atunu. Wa malei fua mai whanunga le lei tai au. Alo le soifua manuia malofo I le langi mama. Wha moe sa manuia malolonga ma tō whanga. O le po, ia, wala wha I ai ma malei fua I le lei tai au fau. O le astonai, luas ful ma le valu o le masina o mati, lua fe luas ful ma le ono. Wa mawai atu le nawa yaso ma le nganga ifo feivo le atunu usa tātou lau lua fesila whai ai. Le nei tai au o sua le lau o tu mua mapule a inga ma tapa au whapea fo I whale o polu te tofi. I oma Samoa poto I ona muli a uma ese. Tātou patipatia le ava o le lofa ma le anga le lei o le atua. O le wa ava mua ai le atua. Tau te se ipu. Wa moli ipu o le tai au. Tau mafa se ava. I le whaafonga tāpua I le atunu. Pāwhitai I le atua. I loutou soifua ngalue. Le soifua au auna. Le soifua tautua. Ia ai maise foi. O le tāwhatolu o le vānonofo Samoa I ona tulanga whalupe. Pa ia mamamalu wha le malo, o pa ia fo I mamamalu wha le anganu uolo o li poi ai le pa ia o ainga. Ainga fi o le atunu. Ainga o tupu, ainga o ainga na ta wha ainga na tula ti, ainga na tula toa. Ia a wā tama mo latu ainga, o ainga fo I matama. Le usonga ia tu mua mapule o I tu au mala taua ainga I le tai ma le va o fonti. O tama fo I le manua tele ma to o le whale ula ma le tāpua inga I le motu sai. Tuila ma manua, tu mua le motu, ma lo le soifua manuia I le nei tai au. Samoa lo whafonga mai I tawha fio le lalulangi. O whea le atunu, New Zealand le atu Pasifika, Australia, Hawaii, Amerika ma le malo tele. Le atu Asia, le atu Europa. O lo o lala ma papa awai o tātou tangata. Ua ngā lulue ai ma vea fo I nā I tūlangi o tau a inga. Wa tina e ai. Wana nofo ai. Ua whai e fo I ma le tautua. O le ai tau ma lele. Ai sea. Ona o lau sa ilinga malo. Whatalofa la ia lea. I le au whainga ruenga tutofi le tua. Malo le soifua manuia. Whaafitai te talo. Whawhetai whaanono manu I le tua. A wā Samoa maona tangata. A mata mai ta I maunga te tele sa io o I maunga iti. Mai o na hao sa io o I o na iu. Whawhetai te talo I le au whainga ruenga. Ai mai se foi. Ia I la tau o le au malo lo manu malo. Malo lo male manu malo. Ia. Tama pensione, tama ua retire mai le ngā ruenga, sa tau waswaso I le ipuvai o le ola. Ma tā a se ai ma vea o tau o tangata ese. Ia nuu ma ia nuu. Ona o le fina ngalo le atua. Mapu mai le sanga, le mauta le dale. Se e ane I o tala luma. Mau se tanga malu. Ua malo le tau, ua wha malo fo I whai o le whaiva pa ia o le atua. Lea sa o tau ngā lulue ai. Ia, wha malo le ngā lue, wha malo fo I le soifua manu. Ia, tamam tina mātutua, a whiu mai le tātou por kalame. Tau te fo I se ava I a te autou, le mamalu o tua asina sina o le atunu. La autou fo I tāpua inga mamalu.
Whaiva o tama whanau a Samoa. O whaiva o le ngata I whale. O whaiva fo'i o le wātetea. Ia mo whaiva o le tua vau ma le tua sivi. Whamalo te talo. Whamalo fo'i I ngā ruenga o lo whianga iai ma o tau. Lunga o le tātou api o fōringa. Le Facebook page a le Radio Samoa. Ia whapea fo'i malana YouTube channel. Ai le whaalau te le ina o le ngā ruenga. Le nā ua o atu I le whā mō tasi o ono tesi ma le tasi I Samoa. FM 106.1 I Samoa atoa. Le nā ua whaafonga mai ai le mamalu o Samoa ma le tātou atunu pele. O le teimi lava la o ai lava o le au whainga ruenga le Radio Samoa I au kilani New Zealand o lae enga lue o le teimi fo le nā o lo mawhai o na whaalongolongo mai ai I uleo. O le au whainga ruenga I to tono o le tātou atunu pele o Samoa. Ki I fola ia le ia lau le tio. Le tātou whale tā vale le na le o le Taylor taxi stand I loto pā. Na o lo te tai ai le uso ia kota malo na whale o ma le to tele o le mamalu o Samoa lo tautua ina le taxi stand le na. Whatalo whatu I lau tau Port Columbia. Ia o le tautua ina o le atunu vai a kufo ngai ka ngaka o le ingi kupe o le pasisi ia lolu fai momoli e fai o koi fai ia le ngata le da o le tātou taxi stand le fionga ia le ota ma le faltua ma le pulenga ma le au fai ngā ruenga le tau be sida Island Resort taxi stand fatalo fatu le nei tai au ma lo le soifu mria Ele ngate le na a piolaka taxi stand ina le mang tolu I whato ia ma le vaenga fo I o le isi tātou taxi stand le na o lo o tu tolu ai luma o le whaitotoa anga I le laumua o le kolisi o Samoa I vai masa ia ma le tō tēne lava o tau o lo o mawhai o na mafuta mai I le tātou au nanga ma le tautua I le nei aso Ia, le tātou amatatu I lunga o le api o fōringa. Tufa le tātou Port Columbia. O le tabaitai o Marcelina Brown, tālafa Marcelina, le tofa ia vaina lepa, mano leuli mano, ia, whapea fōi ia le ahinga li I le nei tai au, whaftai le mafuta mai. Christina Tanavasa, tālafa lava, watching you from Melbourne, Australia. Ia, le nā ua whatalo whatu le atou sa vea, whamai, manuia tele. Le whaafonga mai le atunu pele I so se tafa. Le tuli tua, tālofa lava, watching you severe from Sacramento in California. A tālofa atu, mano le soifu manuia. O le sunga ia The Curious. Ia, whamai. Kia ora severe. O le mātou te matamatatu I whafo pack and save Glendon I Manurewa. Happy Saturday and happy weekend to all of you. Na ia tātou wōma paanga masani. Ia, wamai, maanga ia le musika le ngika au le ataua. Rosalia la fonga tālo whalava malo le soifo mruia. Ia whapea fo'i le tō tele o tō le wanga I mailunga o le tātou Port Columbia. O le sunga ia whalefitu. Vanderhoff, tālo whalava, watching you from where? California. Ia maani ia la tō ia. Ta e tango e tau mai lo suafa o whele I tūlangi ma le lalorangi le nā I te mafuta mai ai. O le te mai tai o Jane vai ngā au, tālo whalava malo le soi fōmuluia ni tai au Jane, loli me sepa se lau Channing, na uwhionga le sui te tei whono le tātou whono whauwhautua ma malu o Samoa, malo le soi fōmuluia. Ia, o le te mai tai o Emma Vaipua, ia, po o Emma Vaipua, watching from Sydney, Australia. Talo whaia Jane, malol soifua Jane from Sydney. Au sanges Yossi, talo whalava, malol soifua. Watching you from Melbourne, Australia. O lalovi mama, talo wha lalovi mama. Tia, watching from California. E sele mania pēr te lole mea le nai, te wala au mai ai. Susana Ava Masanga. Watching you from Arncliffe, Sydney, Australia. Talo whai, malol soifua manduia, whaftaili ni tai fōu. Ua tātou waulia mai. O le sunga ia patolo fingota talo flava patolo, alo le soifo mnuia fo I le whai unga le vai aso. Whamai,
ono sai mamata atu I ta vale ua uma ngā luenga fo I o le rei tai au ta lo fai ma lo se fo manuia o le sunga ya tu la leota ta lo lava watching you from Kailua in Kona ia no fanga tonu al na le na hangi I le fa furi fa o le vai aso no se I vai atu nei ia familia tu I o tatu ainga uma I le Big Island of Oahu ia fa pena fo I Maui I lahaina se o atu I Makauao o Kahului vai kulakala ia fa pe fo I Famai, it's so hot today in Auckland. Yeah, fa pena fo I le autumn. Yeah, le. Alo the query. Talofa ia senara tuyatua. Talofa malo se funria. Yeah, fa pe fo I le tomaitai. Le sunga fitalainga siofanga. Talofa lava malo le se funria. Nga futa mai I America Samoa talofa pa talofa I tatu ainga tuila manua alo le soifu manua sunga ya Jeff fa talofa tu sabea watching you from Alameda in California o le uso ya tausili tuai malo talofa stau fa molo malo simolo malo to afi mali av eseti nga le tino le nefu tai au le va polo pauli yoelu unga po alo le soifu manua oka le tele o mea sa tutupu le nei vai aso ia sola ia futia mana whainga tā ma avatu matiai I se nuu le ai ngai le eini tangata o lai soifua mai ai ta o maorai fo ina whainga tā sa whea ngai ma le atu nuu ai maise o te tai o le tātu tu nuu lana whionga le li pāle mia le toa filifilia o Samoa if you're watching the HRPP media outlets, my goodness, they are so damn worried and so damn angry. Disappointed. And now who has the last laugh? Yeah, well, whalongalonga tua o whapetala nistangata, yeah. O le teimile nei wa te tau iloa ona su ele pāle mia ia le malo. Ia o ai la no fo toi whaile nā mea I lo utu tino. Tu so lewa no wha oe I le toi tui oe I se sapelu po o le tipi ese se vahenga lo lima po o lo tino. I le indi ma whaunga whapena o lo iai I le fionga le te tai o le malo. Na pau le mea lea o te fia whaamanatu ma whaamatala I te oe Samoa. I le upu ma le toe saunoanga mai le fionga le tamaita ia Honorable Judge Justice le whaamsinonga I le sonafi Honorable Talasa vai mai la uli and all of you this is done and over with now go ahead do not let any stone unturned lale winga le mele na our lover ne iai se maa le fulia. Wa fo kile do waka ila lo maa. Kele maloi mai si fo I meo angufe ma kile o maumela ila lo maa. Fuli o manua. La le wingo tala na. Ele o se fa msinonga le na fai nei e su e aile tangata na o ti ai tua. Nothing about that. It was a case about a conspiracy to falsify. To fabricate evidence. Oni fau faunga ina ia mimilo ai mo limau. E tuua ia ai ia le tangata na maliu ai tua. I leila se whaamamanga o mea na whai. Pau le mea ua whaamamai tangata ia na tua ia. Whape o la tau na whau whaua. O la auli na whau whaua. O li o na whau whaua. O whe pūle ai. O lise. Mai umaisi mau tangata. Samuelu masiona to lua o si vai. Lela o whaamama.
na paule bea o le mori ai tangata nei. Ne ala utanga e whamatala atu i ate oe. Ia le mata upule na. Ina ia e manino ai mamala malama. Lei whaalonga mai whamai. Ia mai sua ne la auli ale mali e toa li o whaatau malama a wawa whepule a i whai mata sua si vai kepi and Lisa Marie Schmidt were charged after Samuel's arrest. And police found his claims to be an eyewitness to a hit-and-run death in 2021 to be false. Now, Sua had claimed that opposition parliamentarian Lela Ilepule Rimoni Ayafi was driving the vehicle that killed a teenager in Vaitele. Sua and others' charges included conspiracy, defamation, fabrication of evidence, and misleading the police and perverting the course of justice and harassment by electronic means. Now, Judge Talasa Atosa delivered her decision on Friday afternoon in a packed courtroom. She found Sua guilty of 2 charges of misleading police during their investigation and 1 charge of perverting the course of justice, 8 charges of defamation, and all charges of harassment by electronic means. Sua's wife, Sivai Kepi, was found guilty of 1 charge of misleading police investigation. Now, the court dismissed 21 charges of fabrication of evidence against her. Lisa Marie Schmidt was also found guilty of 1 charge of perverting the course of justice and cleared of others. Ialena, no wingala. Ai se to fali lei ale pa as lo ia tu la imo Samuel. Walava matutoe Temi atoa lea sa iai ia Samuelu I tu tonu le whare pui pui. E tali ai inisi whaasalanga e toi whai. If a lawyer that stands for Samuelu in his defense, that all the time that has been spent in custody answers to the reason being, should be not to be charged again or being held again in custody furthermore. Yelena, le mea tā uala le nā, le whaafonga tā pua ia le tunu, I mea ia o tula I mai. E le ngate nā. Nā ona oto lavo nei vaenga tā uala nei, ina ia I loai. E mama la uli lio fa pena fo I male fionga le li fai pule ya sua fai mata. Ia le mea lai mali e. O vava ai tunei ma ufa longa tunei por kalambe. Anaito ina ye va naito ina yo o kanata farelawas. Ia ma sita ma ito ina le na. O When my fair for two, for two my fair. Yo, pe o tau mai ini a to ma ai ngutu tangata nei o tau le lo tau te tala. O le lo po fe mo iai ia la to. Va lo anga na fai nei e fale pui malu I tanu malala ia la audi. Ia, one day. Wa le lo tau te tala po le ale mea o le a fai. Fai mai e oea, e toi oe ave a pili, ia a pili e ase pili. E a pili sa ke pili. Talo fai. Wa matua paso ma fau tangata nei. Fo lau tala na fai atu. Tala no mai limong. Matua I faali ia. Fai mai. O le fo e wa sanga la tu tala I. I le wha le tonu le wha I unga le wha msidonga ua wha. O le ala le nā mea. That's a contempt of court.
ia e tasi le mea, langa o lau lava fo ia te taule nā li mongi whaali ei lona le fia ma le tali tonu e se whai unga whapea ua whaia. E se wha masino la te lo lotu whatasi talo whai. Whawhitai lava I lau fionga, Honourable Judge, Justice Talasa Saanga. Whawhitai lo lotu tele ma lo lotu toa. Ma lo toa. Ia lea, wa whaalonga tu fo nei wa tua ia whamai. Walana se ma leanga ia le whaiunga ale fionga I le tamai tai whamasino. Whamai leanga ua hackel tangata lana laptop. Whamai ua oso whai le tangata ua vevai. Conspiracy theory uma ia. Ua whio so ia e a mai lea mea e whai ma excuse. Whamai ua whaafefe ia le tamai tai whamasino. O kai le puinga malu ale malo. Puinga malu fo I a li I leo. Puinga malu o le sao le tonga. A leo o au mai ni conspiracy theory. E whaasese ai maufiufi mata o tangata. Neanga lava tangata e tala pepelu tele. Wale toi lopo anis pepelu. Tau te fiu. O mana uwhai atu ia te o tau. Lei unga o le whamsinonga le nei. If any, e mana tua la utala na watu I folo sanga whaahiu alo ia ala auli. Nangi ngai upuia. In the final submissions, the two lawyers that came from New Zealand, they actually asked the judge, Honourable Judge Talasa, we hope that you will find our clients not guilty and be acquitted. Yeah. Ua matua I mama lava fi. Ua matua pu lou I fo lava le uru o le fi. Ai mi mingi atu le si o le maile ala tua lua sawi fia. Sei koe ka sei foi ngai ku la tau ia. Awa e fai atu lava. Ai le ma fai lava. O tangi whaasanga ia la uri mea. O tangi li mongi ma leo. Tangi li mongi ma leo. A lea le mea nā tangia mai I le mea lea. I le taimi o le whaasolonga, o le whaamsinonga nei toi titi fitu vai aso o whai le whaamsinonga nei. Le sa atua bamai ai. It reflected on the witnesses and the testimonies of police. There was so much uncertainty. Le mautonu. The police witnesses and also their testimonies reflected the inconsistencies. Ele mau tutu. E fesu iai. Nangona o tala ma taimi lea tau. I lea taimi ma lea taimi o moli mau umanei. Lea ini moli mau e tāanga tasi. Ma aunga e tasi. Ese umarama. So what happened? To the listening ear of the judge, it created what was called not credible. It created credibility and doubt on the credibility of those witnesses and those testimonies. Esa o ake leni tango watching you from Lower Hutt in Wellington. Talo lava malo sui fumadia. Eneliko tanga talo lava olo o mai mo mai I indisi ufanga malo lava taile mafuta mai. Ya o le sunga ya
Yanita, malo Yanita of ese, watching you from Ranui, tēne o le West Auckland, ia fa pefo I tala le lei Milford, tala fa tala, alole so I fumuria, mai ina ia o keleni mai ina Lower Hutt, ia fa pefo ia Rutiana Falefatu, watching you from Vaiva Seuta, o mo kwai malosi ti munga o Samunda, ia le lei, lome tuitama tala fa lava, alole so fumuria, ia fa pefo ala iva tau ese, watching you from Lakewood in Washington. Oisole, ama maume o whanongolongo mai ai. Ia Apolonia Tufele, whapea fo I eido mamea. Whamalulu atu e lua o malo, sa tu ue whatala noa nei le tai au peita iane. E iai le tātou malo, ma le wale au lia fo I whapitoa. Ai ina ua vave ona toi maua lona awala. Ona lo iai tūtō ngia whaale malo. Ia ma ua toi taliwa I le fionga Element Star o le soifua malolo ina. Ai lea whaina o lo maua lea vanua maia. I le asonga fua asau nei. Ia wha malulua tua ia I lato ua lewa na lato unofo tali mai. I se whaatala noanga mātou ngō fie fo I ma le fionga Element Star. Ole soifua malolo ina, Honorable Minister of Health, fionga ia wa awao lo fipo salu, ia maua le avanoa I le hasonga fua. E toi tuli lo ai nisi o mata upu ta ua, tau le soifua malolo ina, ole atunu. And also shaping the landscape and system of the National Ministry of Health in Samoa. Maise ngase nei o lo la o I fafo I tia maisi atunu mai nei fo I New Zealand. Mo ngase o le fatu, ma ngase o le kanesa. Fatalo fatu ia famita, na lo soifua famita, hello from Alaska, talo fai. Fatalo fo I tatu ainga umalawa I Alaska, ia fapea fo I nai Anchorage, Mountain Range, ia o Edo, talo fa Edo ma mea. Watching you from Tennessee, talo fai, malolo soifua manvia. O Queenie Wolf, alolo soifua manvia, whapea fo ia wa lotu levi. Tu whaltato porkalambe, ia umai whaltato porkalambe le nei ua siri atu le lua afe tangata mai moa. Ale nafoi, tango ele ngata tufa, tango subscribe, like it, share it, and leave me a comment. Eselo fifia. E whaitau I o tau mafau whaunga e whaari mai. Asa elu lalolangi, ia po lolangi, talo lava le ataua, mai mo mai I Melaponi, ia whapea fo ia lome tuitama, watching you from Wellington, Keleni, Tangwai, alole soifua manuia. O Paulo, talo fa Paulo Papali, alole soifua manuia. In Jacinta, Talavlava, po Jacinta, lau fau malu, Talavlava, malol soifumnuia. How do I send roses, Talavlava? You send it through post haste. Samuelu wati, Talavlava, nangi matafi, ya te oi male ainga, manuia fo ia le sapati mo hata eau, ya auto uma. Share our program so that we, can understand the essence of what went on yesterday. Yeah, I must say for o whainga talo sanga ia na whai tonu o le mauta whono. Oi le si dea. Oi sendi e roses talo whai. Yeah, le lei. Ole uso ya Rose ma leonga talovlava soifumanuia, watching you severe from North Carolina. Oi so le taima maule me fa uanga ia tu yai ia ilato nei fatalo fa pitoa lava I le uso ia moose malan fa so mai ina if for I Malaysia ya me se vo le uso ya Sam. Le uso ya Sam o le fala Samoa mai na
Mildura, Mildura i Melbourne, whaatalo whatu Victoria, malo le soifumanuia. Vau Filippo, whaatalo whatu malo le soifumanuia, whapea fo i le tamaitai o Emma Vaipua. Tātou toi fo i mai i le mea lea le disappointment. O le anganga le fia, o le ita, o le whaalii, mai o le mo moe le le po. Tala na li moni ni le tau. Me le mwhaina moe. Le mwhaina moe i le ita tele ma le whaali i le whai unga le whaamsinonga leo au mai le teimile nei. Awa tama pese ma lolo soifua o to filau sulu i fale ese tala falava ma lolo soifua to e manawa sua tai li mafuta mai ia whapea fo i maitua unutoa watching you from Alabama in the United States. Yeah. Phoebe, talofalava, to Phoebe, watching from Brisbane, Sewala, talofalava, and also Oleusoya Lapa. Lapa Aita Oto, aloha to you from Hawaii, talofalava malole so for Maria. Tommy Layton, Tuala, watching you from Puhinui Park. Talo whaimalo se vua Tommy. Tongia le fifi siauni, siawini i. Ia, tele fu i swafa isi tala lei Seniula, watching you from Porirua in Wellington. Ia, ma le tamo Tongia, watching you from tamo le tai, tamo le ainga le tai, talo whai, ma alo le soi fuamanwia. Ia, o isi leo. O tufu opa, o le mata mai ai le sunga ia Ula. Heather, talofa Ula, ma alo le soi fuamanwia, watching you from tufu opa. O Dan Paulo, ia, whapea fo ia leu soi Jason, talofa Jason, malo li le soi fumanuia. O tō mana tua fo i le tala li mongi le na whai. Nai mata ma le te mine nei ma aki ngu mai ma tu i tino. Na whai lana tala i lana whaatala noanga. E te tau o na whai tete lauli. Ei le wha, furi wha o leo le angi. There's a big storm blowing and coming your way, wherever you pull. And that storm will blow you away. Whai le palemia, nal me leu tupu nei. Whesilia tu ia le whaipura kalame. La sa usisi le whai unga leu whai nei. I found my, this is a big hit. Nere winga tala, me o le matua masau au le tui lea, ma le maa losi o le tui lea na tui ai nei. Fela ala upike storm lena e vavalo. Yo mantua fo le tiu te no mes fulma le valua lun fai upu e lua se fulu na e fi mai ai. O tau vavalo. Ma ua le tau nuu. A wā. E le o ni valo anga mani mea ia na mai le nganga o le tua. Nā. O manatu whati Apollo umana. Lea na whau ai. The conspiracy theory la. Bawaila, lena na umao na lau, o le unga. Feo soilo fo i le conspiracy fa mai langa ua attack al tangata, ma hack al tangata. Ia le laptop o le whaamsino. O tō wawai ei. O mai e talo mata ma pupuni mata o le atunuu. To redirect the attention and the focus of the people. Hey, come on, stupid. Let's talk about the issue right here. Ia o sto ina na leo. O fe tu mai fe junior. Wa matuali loa lava po a tala le afai. Wa memu solo ngutu wa le loa. O ia le istangata la ua umama lauri ia. O istangata i o levana tau na loka. Ioi. Aisea. Faitala sese, faitala whātupu. Ma lātou laua lava le ngā oi. Ma le tala pepelo. Ei mani mea ua whaamaunia.
Mo le fionga le li I pale mia. Talo fai ni tangata o le aini whaasino manga. Ia la wa sa oel tala lauli. Dono fai pe ina, ma fala la wasi ia ina. Se di I leo kanata fale la wasi. O le ngole na le wa whaolo nei teimile nei. Munga mai pe ina, valo mai pe ina. Ia ma nofo ia ma fale la wasi ia o ina. Upulna. Ia ma ata le palmio. O suanga le vatele le na. Ia ua whaalili ia I lava si au wali. Whaalili ia I lava. Ma tōta mai ma whiitai. Tofo pe auto le ma fau le tala le whaiwhi au e launga so o ai. I whai ngā lotu o le petesa. Tula epa ma le tapipi. Nei se mea le leie maua le ita. Nāle mewa umi ai no tō whai mea ita. Ave ese le ita. Stop being angry. Ave ese le ita. Nā launga sa o tu la volta malo ia auto. Le whaiwhia. Wai loe le whaiwhia. Wa wha matala le anganga o le tua le whaiwhia. Wa sila le whaiwhia au I o tō fōringa. Tō te ātingu. Tō te tōta mai. Tō te tau te tala mai. E whola I le whali I maleita. O upu whapai tau. O upu e whaolo a tau. O upu e whaatupu masei. O upu e le peti ai le nofo le le. O ne ngalo. Vai aso le nei o le vai aso le whaatau o ina o le ngangana Samoa mana tū maanganga I Samoa. Nale o se e atu. Lona waa I ngātai. I le motu sām. Ia tutuila mamanua ina ia whaatau o ina. Le tātou ngangana. Whaatalo whātu le ufionga. I le teita I o le morta le ufionga le Palestino Senate. Honorable Tua Olo. Mana ia froen. Ia ma le whalitua foi. Pa o le masio foi. Ia pai. Whaatalo whātu I lo tātou wainga. Ioe. Ia la le nā. Ia la ua wama ai atune I ai. Ua sao noa mai le fionga. I le tama I ta I wha masino. La uli. Ia ua mama. Aua lava ne I ai se maa e tuu e le fulia. Do not let any stone unturned. Tele le mea lea ua loa nei I. There are so many lessons that we have learned, and including the Honorable Judge Talasa, Justice Talasa of the District Court of Samoa. She has learned a lot. Na foi la ua tilo masila atu ia le fionga le whamasino e iai mea I ai tua I o tua pata tua ma isi whaalau I ai tua I le mea lea. O ese mai lai le suenga o mori mau na tau mawhai I whawhau whaasanga I se tangata se tua inga a o leha lala tata woloa e sa o lava le tangata na oti e tua. Now we can turn our focus onto the real culprit that hit and run and ran and still running right now. Running and hiding. I'm sorry, Wifa, you cannot hide anymore. People can see you through. Transparently can see you through. Through and through. Yon. Le mele na, o le mo tua whali I amara ukamba lea. Le mai ele malino na loto le whai unga ua whai. Le malino na loto I le whai unga le whamsinonga. Joseph Stowers Malol Sifumanuia le fiu I talamoni. Ia le na. E sa o le lei. Fatalo fatu Malol Sifumanuia. Lassie Wilson whapea fo'i ia le sunga ia ruta. Tuwane ia whapea fo'i ia fui na o ia na mata. Fatalo fatu I le uso. Maleta ma matua.
Hans Webster and his lovely wife and children in Perth, Western Australia. Atalo fafoi i le tamamatua. Alo le soifua manuia au mua ave ia whapewhole tirea ia au ona ma le whanau. Whatalo whatu Elvis of Samoa. Ita o te mai waite le talu ia ma le whaletua le sunga i le lei ataua e meline le talu. Alo le soifua manuia ia te olua ma le whanau i nai pōkeno. Ia le anga ia tu lea i lalo i le Bay of Plenty. O Mila, talofa Mila, alo le soifua, Mila Fenunuti, Epifania Atong, ia va perfo i le lali seti, talofa lava. Watu le whamalo, ele tātou tina, talofa fo i mau whalofa i te oe, tina le tātou wainga, whaftai lo lo tele, lo mawai le malosi, ai to anga inua whala au le fionga i le Fortino, famele, avia e sera. Ia, on sa iti ngā le tino ai, usta i le fomai. Inua whala au ingo malau ensure. Atalo fafo i le au tausi mai pas. Te tai mai ai e. Semaya. Hello Semaya, good morning Semaya. How are your nurses looking after Nana this morning? Yeah, fatalo fafoi. Yeah, la tofa mai send roses for Severe at Radio Samoa. Esa oli Severe. Pulea oe. Through post haste New Zealand. Io, itilia ia mau. Wava il tōtilu tangata iuwe mai Severe. Famulmula pe fafe ona lafo atu ma avatu ni fuaro sa mola usunga avatu turi kalo fae ola almeo au ko talo fa Anita Frank Alacuna Shek talo lava malol so voman via ea va pe fo ia o mata ua nonu talo lava malol so voman via ai kari la fia ta fe le tumutumu lena ia ai matua fe ita ile o foi por kalame tu la epa male hero pipi male sto ina po ona mai Sydney mala na por kalame ta una fa ngo o fasanga ya na fasa mai fe mai ele ta tau ona alu la uli ma avela na kabineta matumutumu atu ia tangata mai mo ma tangata tapuai i o il malai tia fau. Te tau vava i le meole. Le mafofo, ma le vai o le mafofo le nā toina. O tau sila fia. O le malai tia fau. Dea olo i le mauta fono ma le mauta whamasino. O le tō ainga leo le tunu u. E sulu iai. E sulu i le mauta ngase. O whaamsinonga, e vetei ai langona o le tūla fono. Ma le mauta fono o le whautu ngā tangia tu mua mapule ma Samoa. Na utu ai loi mata o le tātou wola polonga. Ola kolone i pulenga a tunu te tele na Samoa i a Samoa. A wawhela o na utu tau fia le a ia tau a Samoa. E a ngā ia e whaila na tāpua inga i le malai te whau. Pē o le maota, whaamasino, pē o le maota fono. O le saolo tonga le nāo Samoa. Lātou te sāvalia ai ma suru whai atu i ele o le whautu ngā tangi a Samoa. Ua fiu e whaasufi le tō wha a le CEO po le sunga le pali tele, po o leo, po o le komisina, po o ai lava, po o le vaenga whai. O lo anga i le malo, e oi ave se tālu sanga, ina ia whaasata ngata na toi atu, o ma tumu ai, whame ua whaafefe ai, le tō whaa le fionga le whaamisina. Ua fiu. Nei se mea e sori ei fua, ia le tūlanga o lo i ai, ia
le ai ata tau a Samoa, e o ai I o, e susufi, le mātango fie, ma whainga tā, ma ti ngā, o la ngona o tangata I lea taimi ma lea taimi. Ia, te tau wawa ia tupu la almela, ala tātou wō, e tā le pese le vavai I foi, se I whaatalitali ia le isia tātou malo, le sunga, I le li whai whi au, ia fafo, ia manai ona foi, alo ai mai se le whalitua, ia ole a ngai mai. Ia a wā fo se whaatalitala noanga, ma le tō whā, olo o iai, mō le lumanai, o le au whai pese, ale tia maa mai tō amua. Prove something for Monday. That's Sport. I'm Sandy Hodge. Samoa la ua tunu pele, atunu pele ilo uanganga, o sita mama ya ukilani, lefa fia, usimai lefa fofonga, I say oh bese mafa matala, leneita mama itua, sa ilise lotonga, Samoa tulai masi. Samoa, you're the center of my heart. Though there's oceans, we will never be apart. Trials and tribulations, yeah, we'll face, but we'll make it through. We have by grace. Famangalo italo atunu pele, le alofa le amo Samoa, Samoa tulai masisi
Radio Samoa. Ua o mau aluma wha a pe
kilani I saute. O sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ele aso mo se tae au manuia. Sawe fama sana
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sau le vave au se iangi maia Pura malo mai fuki le fetua le aniva O au ngā solo E ai mapu au toa Sau malu pa au la tutunga Talo faile tangata o la masalo salo Le vela o le toto ua le mawhai ai o na ngalo
Ia le na, pese ka sui fi loi, o wha fianga fo i o le aso tōnai nei. Ia, ina ua nganga ifo whaiva i le lava i aso. Ia a o le ua sua le tātou Tanoa. Ia a wā fo i le Tanoa. Ava leo ava mua le tua le nei fo i tai au. Tau te se ava i le whaafonga tāpua i mai alo tātou atunu. Ia lea fo i uto ia le maota nei. Ina ua sumai le whaawhiangainga. Ia pastor Fafo male whanau. Manai o nā alo. Ia o se tasi o tamali i longa o le atunu. I whaiva o le musika, ma whātunga fo i o lo ua au maia a i le fia. I loto ma nganga o tangata i le tele o nei tausanga. In the 1970s, tā tātou toe manatu nei iai, whāsolonga mai, le nā i le awhi se lau fitus fulma le whā, fitus fulma le lima, se i o mai i le tai au le nei. Ia o loo whaafafonga pe iai. Le ala le nāna o tāina tuai ia le tele o musika ia tuai. A le whaili la ua loa a le tia maa. Mai i toambua. Ina ia toe tō mana tuai ma toe toso i tua le whaafafonga le atunu. Ma lātou mana tuai. O au mea sa whai i le taimina tā. I le nā pese ma fatua i le nā pese. O lo unei tino ua vai. O le pule au a le atua, ma le tele o isi pese. Ia, o le tai au nei pe o na au whaalawi loa i le aso a le nafi. Ia, ma le nei vai aso atoa fo i le tātou polkalame o le nganga i fo whaiva. E lua malo le vai aso le nei, o le tau le itu las, fulma le lua i le aso an lela. Ia le tai au an lela, sa tau i ona whailoa i male fionga le minstar. O le soifua malolo ina peitai ona o tūtua ngia lema alofia. Wa maua whaafose i eilo na waa i le tai au nei. Ia mamalanga e se atu e loa. A o leisi la u malo na whaailo i le asua nafi le whangatia. O le sunga i le whaafengainga. Ia pastor Fafo au lalo. Ia tulau ona taulangi i le swafa le atu ngie. Ia mai fo i manatua i le atu nuu vai atu. O pa ia mamalu sautua fafafa o le itu malo whale ono le atinganga ma le itu tolu o sanganga ia ai mai se foi le mamalu ia te oe le itu lua o sa tunu mafono ia wale la ta yo ale maulu mo la ainga ia ai mai se foi le ia ma le mamalu i le matua ia pui au tele ia ai mai se foi whale ata ma le ngafa ia malona itu au ia fa pe fo i atoe malangafa mamalu io faleata ia ai mai se fo i taito a mua i le afio anga moni e suma ia i le li i fai fe au ia musician turned pastor ia ta uole na wa sa u foi atala mali i le son de nafi ele ngata i le tele o i la tau sa fatu musika, pese musika, fale mau sau le tele o tau sanga. Ai ua toe li liu le vai o sina. Ma po e ina musika faa le anganga, o vi inga i o le atua. Ma anga i atu le tala le lei. Ua maua le fe au, ma le tala le lei a le atua. I le anganga faa lalo, ma le fia tele, ma le faa ngai e tia e lausunga le faa fia. Ngai inga pastor Fafo au lalo, ma lo le soifua manuia a fio mai a matala mai a su mai lo sunga le whawhengainga ai mai se foi na yo walo te mai ta i la le lei ia le sunga ia te mai ta ia don au lalo penny ia whapea foi te mai ta ia sanita au lalo ofisa ma lo le soifua manuia alo fa a whenua na o fionga li a kaua in ka fo i o Samoa o pa ia. Ia me se fo i le o le ku. Ma bea. Ta skai mo le a mangoa makang o pie. O le ua. Wanu ta karpa. O ia. Ia, alo whaftai. Le ngai le i la lona le le atu ia le
ia le whaatulima i lau sunga le whawhengainga Pastor Whawhoma le no whaalo. Ia, toi whaatalo whatu o no lo whawhonga tāpua i le tunu whamulmole se i tutu watu le microphone ina ia mwhai fo i ona langona le mai e le whawhonga tāpua i mai a le tunu. Tā lofa lava malo le soifo manvia. Tā lofa lau fionga le ataua. Ia, mese foi o pa ia sausauka natu o le ale o ia se whamukalanga o ke wha i keke rawa ngi le so se whamukalanga foi pe ngi whainkalang o pa ia mausa o le ia i vivia i le so ngā whangoka ia i se pesango na ngole ho i se Samoa whainka na volea o ke whawhelo ia kui le swaho malu Yesu ke riso ne wawe poringi ia wanoa tāua o mwhai on ka kōwhelo iai ia ke mga koe o lea ua o la wala o saunganga hoi ia o lea aviei le whaima e la e e fo ingi e fiafi a wase vi inga o tātum tai sido i langi e whawhelo ia kuai ia misfo pa iyo Samoa o lo mwhai o ngā ho te ele maa losi o ni whasalaunga i so staffa o le langi ma Aotearoa nei. Ia, pālo whawhtai o le nau a whawhonga mai ia le pa ia mawalunga o le tātu o tunu. Ia, o le whawhilo ia tu le nāfo ia a le sunga le whawhingainga ia pastor a whawho au lalo. Ia, masi fo i nā i o nalo, whatalo whatu Dawn ma Sanita ma lo le soifo mwia. Hello. Hello. Ia, lau sunga le whawhingainga langa nai pei fo le whasua tu lia ia tua whawhine fo ia ai whangala wale tātou mic close up ina ia mawhai ona langona mai fo i ma sila fia ai e le tunu le tūlanga o le wha ilo fo i le whangatia o le tātou whilo inga le so lau sunga le whawhingainga whafo o se teimi fia le nei a tau masalo le telo tau sanga o mawae sa iai le tātou whilo inga masalo over tu le tolos fulu tau sanga ia o tātou talavou le nā a leo o tātou whilo ai o sina au o le ngā luenga le atua ma ua tau mawhai lava fo i e whaatūlanga lea vahenga o le soifuanga ua tātou wo o i ai o lea le ubi nei talu na o nā ngai i le tāpua inga ia po whaauau i pēr na whaauau le tusi ia musika a o lea se mai mboa a lau sunga le whawhiangainga o lea le taunu unga o le tahaleni o le musika ua te tau ai o na tu i nātu i le whanau lātou te whaauawina lea whaamrianga. Sa vese i koe o whonga mai laba lau whawsiri waman mole peo le whako a mau akule. Okay. Se ona sa i mai lava se o toe anga i atu. That one's right, but that was... Yeah, last name is wrong, but it's okay. Ia, whamalulu atu fo i le whawhonga ma le mai mō mwai o le tātou atunu. Ia o masingi a parangi a tātou te tā alo i a, ia ona leila, ia ona whai. Ai leo ngi mea ngi so mea kako tātou te tari e la fo i ma tātou tā alo i whapena. Hale mea tā ua. Ia o le mau o le awa noa tātou te wheiloa, ia ima lau lua fsili whai ma lau sunga i le li whai whau. O le fsili pastor whafo. O le ale tausanga na amatai o na e toi foi e whaile ngā ruenga le atua ai o lo wha wau pēr o na tusi musika mausu foi ina i a pese. Ia o le lei whaftai le ataua mo le whafsili ia o ngā pe o le whako awala au foi le li i a arkaringi a ia ua
o le vanku mai le ria kia. Ele kausanga kasiva fiku lima. Na amatai, ia ma whaasolo mai asi o mai fo ile. Tasiva balbal. O ila le pe e mawela o whaasiri. Alila. Ia o le langa mawela bala au le tua i lo fo iolang. Ia o le langa whaangai fo ima au ngai le tua gemingi. Mai ai le balu iba se ia o mai la beli. Ia le tau sanga i o lo whaau lava. Ai, ia o le pe o talitu lea. Alo, whaftai. O lo na winga la, i lau sunga i le whawhinga inga whafo o leo au tau whaamautu nei ma le whanau i Wellington, ma whaau i lava le ngata le ngā luenga le tua, i a ai whapena fōi a le tūlanga le musika. Ia, o le lava. Ia o anga wala aulo le tua i le ngā luenga, ia whaatula i le kārisia, ia ma whaau i lole, de tala inga fōrwhinga leli. Ia ma amatai fōi o na ba ia lenga leo le tua fōi whanau nei o na ua whamea lofa ina le tua i talengi o musika. Ia la o leo lama sanga lua i tono le kārisia ma. Ia tele o te misa vea e pe e le mwhanga ngalo le talengi pisa ola mai ai ma. Ia ai sa te talo i le li mo staimi toi e toi fōi e whaau. Pita iane o leo ua sa baba ai lawa i leanga le mea lofo le tua. Ia ona ua. Ua i ele mea lofo le whanau. Ia ona pe o leana e se tō whāfoi. Ia tiau nei ma le tina ma le whanau. I se i toi whaau le tia maa. E wai pe inga ngata mea tia maa e tasi iwa le walu. Ale matu si ti iwa hoi le. Ia. E isi o pese ia ua. Pese mai nei fo i tūpulanga ni bai tau. Malo, whaftai. A tātou fo i le nāwai tau i le hawhiu se lau fitus fulu. Whai e isau sāu noanga i le mafuanga. Nau tau tutu whatasi e manisi fo i o uso. Ia, e manatua fo i le uso ia fale. Manatua le uso ia iopu. Manatua le uso ia vili eru. Se whai isau sāu noanga i le mafuanga nā la i o na tu whatasi o tau langona. Ia maamata i loa o na usu, matusi pese, mata pese, mapu e pese le tu ai pi le nāwai tau. Ia, whaftai mu whafsiri, sa vea. O le a se i whai pesa u whamakalanga i le tālengi. Mani ilo. O ke loe le mwhai o ngā kupuse mea. Pea ngā whai e le tuina mai e le ia te au ni tālengi. Ia pe o wale ngā amataina le tia maa. Ia, sa e rangi si o ngai uso fo i sa mo mua o mato ngā lulue. Ia ai pe o wala sa kuspese. Pe sa a o e lau kuspese i le amakanga o le tia maa. Ia, o nisi rawa fo i o hona i tamawhanau le lalawhanga i toa mua. Ia, ai pe o na paasolo mai e nā le tasiva fitu lima. Na amatai le ufoi pese. Ia maamataroa na o pese lima. Sa vea msaronga ikisirifia. Ia maabelo tu i pi ngaso. Ia le rai kireanga i pese fo i sa kusi me ngaka imi. Ia mawhaasolo mai e le fiku. Ia ingar kamira ngā leanga i loia le o ia sunga a iopu. Ia masunga a bili. Ia male siau baanga ia le pealanga o le kaiminga pe kai lua kausang. Sa iela wali ia ma anga i mai fo i sa idin mangu ia i nei atu no ia sa ue mali o bili ia au iopu alanga pe o iopu ale sa ma whakasia ia malo uso la kiki rare ingo ia fale i le vai kemilo le waru kasi ia o le kemi fo langa ua wale lei fo langa nanga ia fo i ka ua ia na manatu le ia mai kongo le ofoi bese e pela o fale o iopu le ngā makamai le ngā makarong koe pu e mai ma koe whaafou mai pese i le Samoa, Josephina, i le tu e pi. Ia. Ar ke mi kongu nga ua amaka nga ia kuia ai parangi fui whafo. I e le teista ma le
requestonga I nuuli. Ia, wa bai lau wa makanga pu e me ori pinge. Ia, peira o ingarenga whaari pinge roi kere o peser kia maa. Ia, o peila o fiku ngare mako malanga I loi kukuila. Ia mako kausia le mo tanga kuila le pango pa. Ia pe kolu e mako sanga. Ia o ilan mele sama ye mo yopu fanga ko. O nganga kele pese ngusia. E pese le seu polonga. Salamo. Ia o le Josefina o le pese o le kapa. Ia mai sia mo pese pinga kusi kuila e pingo e foi mai le polu a makarong ko usu. Pe o le ia ai umi se fa makalanga sa bea mo falo ke. Malo fa ta wotele walanga le fa fonga ba yo se fa bianga foi mo au. E le tele o nei tau sanga e pepese ai lava I suafa o yopu, o fafo, o vili, o fale. Ia ai ele feilo I lava vava I tangata o le nei la so I le mai mo mai sa mo le lalolangi atoa. E ai le mele wa e le tofai le usunga le whawhenga. Le a whaulau ngā luenga. I le ngā luenga le tua ma le kalesia. Ai o le a whawhano atu le mea lofa ina yo walo ina ia whauawina le tia maa ma whatunga ma pese le tia maa. Taipe o le mele ua whainei fo I le puni ala wa ala tau ia vini malale. Ua whawhano atu le ngā luenga I le la whanau e whauawina. Tai whapena se boi mitinga I le usunga le whawhenga inga whafo. O lea lava, lea taua, o se la ngona lea, ma se musmusunga fo ia le lii, ia wae pior kāningi e lem whai o ero u, taitunungas, sa vea wau kelkonga po olau, ngā ia o se tangata fo walau ilo fo ni tāring. O masalo aingo whangau mai a umangi kāring, pe o kulanga fo I o le o onga, tūnanga me whapenga, ia pi o le ua. E whaiaranga ngā le tua, ia pika ke mangakua I le kāua o le ngi kāringi. Ia, ma le kele o whiau e mwhainga mori mai e, sa ma whaianga kusi, I lunga o whaunga I le kāringi. Pe o le ala le ngā raianga, pe ua nau lava. Ke ua malewa lau sa vea, ia ai, waka kaunga pasi I whaangau, ia whaifoi ma pingi wha mau ia lato. Mali lau. Ia pe o se o le kari kulava lea sa vea. Malo. Ma loko whaalo kere. Malo whaftai e se le tāu o le saudoanga lau sunga le whawhenga. I le tele o nei tau sanga, tele fo I pese na tusi I tamai tai. Tusi teine tātou tali e fo I ma sua ai awa o le winga nao tangata tusi pese. Ai aluatu e whapemba I le atua. Ai lea ma se pese na tusi a moa. Ma e fesoso ani mai ai I le ngā ruenga le atua e vi I le atua o pese ma te talo o le amio o le pese o le vi inga I le atua o le te talo la fo I le amio tono. Ia pe o le kasi le vaanga sa bea ia sa whaonga lava fo I anga I pese fo I whakwhakoinga I pese fo I ngai ka whaonga I ngā aso. Ia e le whapela ke o le whaomana o whanga whapea mo ia me. Ia e mako hoi ngā wike māsangi. Ia e ki ngā anga o la e sa malibarang iangi o. Ia ai kuse koe le pes. Ia ai reima se iroa pe. Ia e pi ua whaia me hoi pise mea mongi a lau o lau a kusi le pes. Ia a mga ku foi a il kuspa ia. Langa e kusi pese hoi sor monga ia mea kau kumaika. Mari ila. Ia pe o le langonga lea. Malo whaftai. Dawn and Sanita, tua whawhine, talo whai. Amu ia o lua. O lipoi o lua soifua televou. E se ta mā lawi loa ma ta ua ma te lelo na sau I matau I musika ale atunu. O taimi o whaanoanoanga, o taimi o fiafianga, o taimi o le mautonu. O mata upu o ngase o malo, o me tupu le nu umale e kale sia so se mea, sa tusi e pes al touta maa. O la se la ngona ia te o lua, ua fua I atu e le tua mea lofa ia te o lua, ai mailo lua lava ta maa as a legend,
giving that blessing to you and passing the baton to you to relive the whole essence of the talent that was given to him by God? Thank you for the question. Yeah. Olo ingoa Dawn alalo Penny. Yeah. It's a blessing. It's a true blessing. Dad has an amazing gift, and we are truly blessed, and we thank God every day that not only that he had the talent, but it is now has been passed to us. So we just praise God every day and thank him for introducing us into music. Yeah. Malo. Sarita? Want to add to that? Talofa lava Samoa, e ola ungo sanita aulalo ofisa. Just like my sister said, very honoured and blessed to be one of Dad's children, many children. So for us, it's a legacy. It's a big shoe to fill, but we know that we've got great guidance from the man himself to help us, but we can't do it without God. So first and foremost, glory to God for his talents that he's given Dad, but also the talents that he's given us. Yeah. Girls, how far do you think you're going to take Dad's talent to the next level and to the pedestal of where it can go? The sky is the limit. Ooh, we're going to go around the earth if we have to. We hope to take what Dad has passed on to us. We hope to share and inspire the young generation or the next generation. So we're hoping to expand around the world, but first and foremost, we're starting out where we originated from, New Zealand, and also Samoa as well. Yeah. Right. I hear that there's some plans in the pipeline to revive old music of Dad and his legendary Tanoa band throughout the world. And you are going to turn it into a music video, and reintroduce that kind of music to the crowd and to our people and to the new generation. Is that the case? Yes, that's correct. Yeah. Dad has so many songs and that not everyone has heard of, and we're looking forward to learning more of Dad's music and just changing it to this next generation. Yeah, but still also incorporating the original Tiamat as well, so that we can include our older generation that was brought up with Tiamat too. So and old generation culture. And the new generation. That's great. And the other thing that I'm really eager to hear is that, formalizing and also taking care of Dad's copyrights to the music, and making sure that your Dad's music is protected legally moving forward. What's your plan on that? I think for us, it's having a great team that supports us from the beginning right to the end. It's not an easy task to complete or to process. So all we need to do is believe and trust in our team that they will help us along the way, and also help Dad. Because when he, excuse us, but when he passes on and he gives the baton to us, we're still continue on that legacy that he's left for us as well. Yeah. And you have a very great friend next to you, working with you. That's Josh Lefionga Yamase. Se tangata lelei so dia tulanga le tula fono ya me se foi, making money out of a legend of and making sure too that he deserves this at the later stage of his life. La sugar fa fe nga fa fo le uche fa longotu e ya ile CD le pu
ia ma le music video o ia se fuafuanga se taimi o le a faa ma tuu mai ai ma faa lawi loa alo ia i le atunu i le whaia leo se konseti po se faa fifianga faa pitoa o a fea ale taimi ale faa moe o lo o fuafua iai. Taimi o te whapsiri o te manatu o le fuafuanga lawana lena o anga i mai fo i ma ta pena ma saunu ni fo i whalawi loa le ia nisi fo whātunga tia maa. Pata se la ma nisi o pesipou o mauna saunia. Ia talo ai le tua i sosoni mai. Ina o leo wa mwere whamoe moe hoi mo le sunga le li pule o le company. Ia po le YouTube po channel. Ia msalo po o pese ia wa o kaika hone whakoha o i me whapingi. Ngi po i kupulanga o ia. O su en ka kupele e company o mas. Ewe, ka keu ka muri e ire. Le rire o mas. O le ire fuang whampe e kasi pese abinunga o le masing. Ia o ngā pea mrese puru pese o iai o wak. Ne o mang ka penga. Ia o le hoi lau wa manatu e o le whaingongi kausanga po se kaukapenga se tua. Ia mo ngi sila ia ma whaasolo koe o skaria ia pupulanga lamanga ia ma whaawau po ngi sivaenga o ni nalulangi o ieire. O ingai paanga po ia. Ia mangai sambo po ia ka kiba ia kwa inunga lai. Ia ko mingi mai ia po afea ia elin whaianga. Whaangalo po ia markele ho taimi e Tanoa inunga o interview ma likio. Ia ka ke nangonga ia o lo ia nau ta inga fo yo nai Samoa. Nadila. Me se fo ia whatau ino ni o nanga ia. Sabea yo se karingi o se mea ka ukele. Ia tātou leo pese ia o le ho o loa ia ia ngā re whainga me ngā rea tua ia. A o le lawe le whainga ngā lo fo ili ka ringi ngā taiala mai ili o langa. Ia pe o kari aku lea a re whamoe moe ngā o le ue ili fuwhanga. Ano whaftai. Ia, awane i ngalo mai ia le au ranga bale tau tuale nei ale siu whonga sa mo molong si fia lau sunga le whawhenga inga. O le ua whalau tele. Ua whānei vai aso talu o na ola le tātou FM 106.1 i Samoa atoa. E o fo i tutuila ma manua. O lona winga. O le tele o platforms. There are just the platforms. A o le leiti o ma le siu whonga Samoa. Wa fo i lanu whalau tele. Ina ia momori e fo i ma le whaau ma le ngā ruenga le tua. O na o i nei. E a fio mai ma suma i aile au whai ngā ruenga. Ale tua ma momoli ai le sava levo la wa o le taimi ale nei e tasi le tātou talanoa la fo e whafonga mai Samoa i le ngata lai lungo le tātou YouTube channel, Facebook page o le Radio Samoa ma le FM 106.1 i Samoa 24/7 o le winga ta ua tele pera pera o ina taulau o le whaboe na o taimi o aso o le whaatino ai lau tau whamoe ia longo mai ina ia mwhai o na so le atu whaalau tele ma la whaalau i loa i le tō tele o le tātou tunu ua wā e tau lo le tia maa ia o le mea le na e tupu e tuai le sau o le ticket ai vave le whaatau a tangata ai e eisi vaenga tā ua o lo e nofo ma lau sunga le whawhenga inga te fia manatu e tau na whaailoa e le ngata i a Samoa ai misi fo isi au whanau le nā o lo o tau ngā lulu e whatasi ia ma so se tasi lava o lo whawhenga mai i le nei aso le a le whiau tā ua o lo o tau momoli e alai musika ia haftai sabea o ke karikongo le pesili e ka ukele o lona tā ua ia pe o le ua ese le generation le ua iai ia pe a koe maho whau i le kaimi ua tuanai ia ngai uso pesoi pe la sunga whawhenga a lale ma tūlua mngisi o fwoi pese pe o le vaenga lava le kake manatu iai o le ngangana
o le ngangana Samoa. Madira. Pe wafa inga le ngangana Samoa i le nei taimi. Ia ono nisi o tūpulanga ua whaia si kele bawe kele o le lako ngai ngoinga pe o se tūlanga hoilere wa mai ele o whata waina le ngangana Samoa e whaonga ina i lunga o whakunga wa Samoa mongi pe o le kūlanga ngai le o koe maua ngi kaimi Madira. o le whaukuanga lava o le whaamaongi o le kalangoa i ai ma whaiso Madira. le kāling wa awa pia o koia o le liku ka pianga mo kou o la ua whakupese sa vea i le whapu o whaiaku Madira. o au e maua lo se whi au wa mai i kia ia ngofu ale mo maho ho se whaki ia o le o mariki kalama so foi ngai maina se mea wa pe ngai ka mo se whaki nga ia mawhai o nga mamoli whi au lea ia pe anga o foi o le kāringi se marika ua o le kāringi me le tua pe o le si maenga nga le wako le whaukuanga mo kupulanga ia sirisira mamao ia makoe baba ai i le kulanga o kāringi wa fōa e koe le kua ia ke ukou ia aua le ngau kele i le ia ai mangu le upenga o fo ingi ke le vawe kele ia ai ka mo whaia inga ia whaku ngai pese wa kasi lo lua pese whaku ia masangi lo ia ai pi o le mea hui lili asa vea pi o kari aku ngai ia malesi lai ku ia o le whakawinga o le kungu la ngai o le kangaka malonga whaiwa ia o ka lengi mga ese umma ka lengi ia pe o ka lengi lo pese i runga bainga ka ua e kaukua i le kungu i fe au so se fe au whare nganga whare kingo po le asisi mea e abe i whakuanga wai pi o le kasi lea tau o le pese ia o le kau mawhare maho whau ia mo ngai e fo mafkia ia miso mai po le alavar ko inga mafkia ngai nga oso mari ke ngi kiri la au kiri pese ia saul pese ia o whanonga fo ia lewa fo mali ali ngasi ia pila kasi ngā vāng ka ua mengi o le pese ia wako e fo ia wanga ia kau ko ngā maka kou whangau ia masi fo ngi kupulanga ua pe fo ngi au vāanga ia inen pai o lea o kulanga fo ngā leo kei kam whai ai whaku ngai pese roku ia mori ku whare nganga ia misi fo ngai whi au hu e mori mori aku mori whafonga le kungu ia pi o ngai vaenga i whakaua le tau o le koe kari aku le maru o nganga whaaralo Malo whātai tā ua tele le tātou talanoanga nei aso lausunga e whawhenga inga iopu wātua o taulangi whaaleanga nuu le swafa le ationgie ai o le vai aso le nei mo le sila fia e lausunga le whawhenga inga pastor whafo o le vai aso e whaatau ina ai le anga nuu o Samoa o lana nganganda sa au pese atua i lava i le amata upu o le ngana o lo tina o stangata fatu pese ma o stangata fo e taututu le ngana na fai ilangi le fo longa i le nei vai aso au le tele i o pese sa au tautu sia e manatua i tina ia ma o tango fo lea tā isi pese ale tia maa ale la o tango e tā le pese le tā walunga iai e pule au lava le atua i le soifua ma le ola o tangata au ni taleni fo ina fo i mai le tua ia i tātou le soifuanga nei e mwhai ona tātou whapea o se mea lofa fo i le mwhai ona tātou tu i nātu i tātou whanau ma whaau au i le nā mea awa le upu le na tā ua tele o tātou e le untangata fo e suavai ma ai suavai o tātou o tangata ta pena suavai e tu i nātu fo e matau ma mawhai le isi tupulanga mo atai a metaphoric comparison of the talents that we now have given to our children in the next generation. Ia, o le matango fia o le nei whatalanoanga le nei aso. O le wata walunga ai fo i pe ai sisi vaenga
Dawn and Sanita to lua fia saunoa yaima fia talanoa, because this is a legendary interview, and it will be marked and sealed as one of the best times ever. Lea ua sila mai lea tunu. O lua mai sulu ngā titi o lo lua tamaha, ua avea o se whawhengainga, a ua lafu atu le avenga lua te tau aveina mo le isi tupulanga. Is there anything special that you want to say to your dad? To Dad? Yeah, tau noi o lua po le ase se vaenga ua misi a te au, ia po se mea fo ia o lua fia fautua ai i le atunuu. Ia matau mai po le ale aso le dae fai ele tātou konseti ma whaalawe loa ele. Yeah. It's a really good opportunity for us as well. We've got some big shoes to try and fill. Not try and fill, but slowly but surely. But we've got a few things coming. So we've got next month, we will be releasing one of our music videos and one of our releases, singles. So that's exciting for us. But like Dad said, we're so grateful for the support that we've had over the last couple of months. You know, it's not an easy task. So we try to, just take one step at a time and do what we can do and leave the rest to God. But yeah, we've got a few things up our sleeves with the help of Josh, which we're so grateful for. Fantastic. But the end goal is to try and get out there and have a tour with the old generation and the new generation Tiamaa. And make some money. And make some money. And that's hopefully. Ia, lau sunga na whawhengainga au te whawhtai le tua o lo maule ava noa ma le sunga a Mase Josh. Ia, iei fōle teimi e whaile ma ua interview. A ole ava noa muli le nei, a vantu I lau sunga na whawhengainga, se whaamurianga mo le atunu o lo whaafonga mai, o wō mai masani. Ia, o Samoa o nofo I Amerika, ma atunu ma mao o leva, o na whaamuriina o lato o langa, ma Samoa I tawhai fia, I whātunga ma pese pesenga o whaamrianga mai lausunga I amaratia maa I le nāwai tau e o mai I le so o lo o teu pea I o mātou loto mawhatu. A malo haftai, ia viangi ia manoa sa vea tulo pa ia. Ia, o te taitonu lawa I nei, vaenga le fiafi ma le fu ia manoa ua mōsipiro inga I le tātou au nanga. Ia e limfa ia ona ngalo lau fionga ia e vianga le fisoka mai ia orenga I fia makama ka o sa ngoma ia ma talanoa fo I dunga nei poklame ia e mamolia kwalenga nga whaftai mo pa ia Samoa mai I le whainga o whapea kwere e ingisi le fia ngi o pese ai okay kali kong whaafkai kele la vai ko tatalo ia I o mako whaiva mai a fwori kai misa a makamaka mai ingi ka lengi ia ke rangonga lawa o whamangianga ngi I ringaka I makua maa inga ia la uto tatalo I ne fua I mai e le tua ni ta lengi o mwhai e una a batu se au nanga mai taimi na whaavaiangi o fwoi pese, ia se o fwoi ngā wala awina ni atua. Ia e lema whaio na ngalo. Tele o taimi e au nala. Ia ia lea ngāanga e toi fia fwoi lava se I usu spese pe gasi pe lua. Ia ai pe taiane. Ia ona ole ngā luenga ni ri. Ia ole lava ua mai ele ngāanga e. Bifon whailoa tuni fia o le ua whaawau e nisio le whanau e mnau mia o tō talo. Ia e meise fo ia pa ia o auna le tua o lo whapena ona whapale le malu I so o se vaenga o nilo langi. Ia o te mnatu fo I tasi le vaenga o whamanuianga. Ia o mawhai e mna whaawau ni tā lengi. Ia e meise fo I le tapua inga si o no. Ia pa ia ale maulu ia ngā whaakoe mani. Mai se fo le
ia ba uri whalilima i whaleata. Te tele la o tō tā po inga, ia o lea ua, e manatu ia, tō maile la o tō talo ma, ia ma whapena whoeona tā po ia whaiva, ia o le kako o whipese o le tia ma. Ia mo le aku le whapte tele sa vea, pe ilava o na Tanoa atu le ai, o le o asa u whamakalanga i o sā mo whainga, te whaatulo atu ono i tū tele o lau sunga ia. Te whaite te fo i a o le nganga fia malanga whautai ia o le ua. Salos te mo mone ua mo isi awa noa tāte whilo i ai. Ia e mole tuale whamnianga mo lau sunga ano whangia le tua. Ia maua pea le tō whapa ia i lau sunga o ai le poto le atamai. Ia ua fo i o whaiva alo filima. Ia wale so swani ai mo si o tātou watanu i le ngata i Aotearoa nei. Ia si o tātou watanu i Samoa. Ia o lo tau fo i me o tupu i nei vai tau. Ia maa lo tau langa mawhapa i te fo. I nai vaenga tau ia wala o lo tātou sā i Samoa. Ia o le talatu le malo u whaalo tele. Ia whaamanuia mai le atua ni whiawhi, mo le hoi whawhitai le uso ia i usua. Ia meso nai whanau lo tapo i me Australia. Ia ma imni kako. Ia e whapena fo ia Wellingtoni. Ia mese nai a inga fo i Samoa lo tapo ia mai whaiva. Ia alo whatele atua ni whiawhi. Ia le ngata ilia ia o sia u. Hawa whapelperina o lo tapo i mai whale atu mua. To whaiono au dalo ia. O le tala le ni fiafi ona o swafo Yesu pa manuia mai le tua. So fo ia manuia. Whafti tele, whaftau pa ule sunga i lau sunga le whawhiangainga. O le rangona fo le nā a whaia u masui o le atunu o wātoa o lo whawhongafonga mai. Mai se fo le pulenga ma le au whainga alwenga. A le siu whonga o Samoa au kilani dei ma isi atunu o mamao o lo tāpua mai. Ia utu mai le langi i le tō whapa ia. Whafua loa fo i le soifua, ngā lue ma le soifua tautua, le soifua au auna i lau sunga le whawhiangainga. Whawhitai ua waweo na maua oe le atua. I le tau le o lau soifua i le nāwai tau te o mai le teimi le nei ma o tutoa i fo i le fatu le lei i tutono o loto ma nganga le whanau. Ua muli ta i ai. E oi na la popo a tele o se vai le mawhai e le automai ta i ona wha ona sori ia aole a tau mawhai o lona winga la wai ta self-sili e ele pese le tia ma au te mana e toi pu e ma usua o ai lai wha anoi lau sunga le whawhianga pe wha anoi le automai ta i so se sia no vai e wala mo pasi ki e kasi nga vai ka ua ia se le manga ia foi afkai kele la vai le isa vea ia langa o kele se luaku a langa o lau fionga ia o le sifo i lea whiku pula o ka kua kungu i me kau whakunga ma pesenga ka ring ia le ai ka ke whesoka ia a whapela vola ia ka ke ngā luru e whape ngā lava wala mai fo i pe a whape lai kere pese ia ai whapkei mo le whapsiri alo whaptai taua lunga ia le taldoanga ma le tia maa legend Pastor Fafo au loa ia masiana whanau o na alo ia tonu ma le tamaitai o Sanita i le pese lea a le tia maa ua whaingoina e pule au le atua e taina mo o a inga ouso mo tua whawhine malava o wo mai masani paolo mangafa ia ono le wala upa ia le atua i le tātou tina i le nei vai aso.
ai le pala pala a olo na lofa uai la e mea umalava au o mai lea o leoti i le le whaauta uta pulea lea tua mea uma le mafau fau ai a oe wana mea lofa pule oe i lau lava fama sinona e usita i le atua i lau fai una le unua i tangata na se le fama ualuna na o mai lea o leoti i le le whaauta uta pulea lea tua mea uma Vai mama o ionisi le fia tangata fia poto manatu fia siliwana o ialava fia malo si peina maaya o ele tupulanga lota saula tonga nei male mo ile taimasa na o mai lea o leoti ile le whaauta uta pulea lea tua mea uma pulea lea tua mea uma pulea lea tua mea uma mea uma
se kiona i le lalo langini Malia la upele na o Malia la upele na o lo to O Malia la o Malia fia va Malia fia va Amanga luso usese ua o lilaba Malia o te tangi atune Tue faa fo i mai ni langona whaingota Malia fia va
Ia lena fatunga tuai lena a le tia maa tawalunga tuai. Ia le tātou whatalanoanga fo I male sunga ia fafo aulalo. Ia ua avea nei o se whawhengainga o le Kalesia Worship Center. Ia ma ua tu ua ile tāledi. O lai pese a, ia le li whaiwhea. Ai ua whano atu le tāleni I ona alo malana whanau. Ia, ese le tā ua le talanoanga ile. So, a musician turned pastor for the Lord, and his talents is passed on to his daughters and his children. E whaaua wina le nā, o mātou mo le leide nā, I lau sunga le whawhiangainga, I le sunga ia whafo au lalo, ua matai fo I le suafa le ationgi e mai lo nā whio anga ma le ainga I taitoa mua, ia, Nuia le whainga malanga I le toi fo iatu I Wellingtone ma le whanau. Ia mai se fo I whaamianga mo le uso ia Mase Josh Yosua. Ia malana fo I tālendi o le wha mau popoina o musika. Ma tālendi alo mata ma whanau o le tunu. No whalongo sa ia I le precise. Ai o le o mau le tala. Wanga ese le sunga ia Josh. Po le to wha fo ia Mase. Ia ma whatino lavala na ia pisinisi malana company e taipei o le precise. Ia wapule lavala na ia. Ia ma whape nao na whaingo fia ai. O na whesoa soani. E alo mata ma whanau le atunu umana tau. Tāleni o le musika. Ia ma whawhia fianga. O le whamnianga whapitole nei o le asoifua. O le fionga le swafa. Ia le malu tupe e Sarah. Ia o valangwatu wa ova le ono se fuluta usanga o le fionga le swafa. Anga le leile tua I lau fionga le malu tupe e Sarah. Fa popo le tua matului nisi tausanga stele. Fa fualo le soifua au ona. Le soifua tautua. Le soifua ngalue. Le ngata mo le ainga e fa pena foi tono le kalesia le nuu. Ia e whapena fo I le tu malo. O ati ute ba whaiva wa tofi iai, ia whaamria le tua yo ao, ia ma whapena fo I ona maua le malo si ma le ola, soifua malo lo ina. Alo whaanga mo oe mai I le tina, pele o le tātou ainga, ia whamele a via e sera, ia whapena fo I mai a anti upu leo ngā upu, po le fionga ia tongia. Ia whapena fo I na yo tua whawhine le malu I inga tau mo oe. Ia whapena fo I ia le tamai tai o tō rise. Ia ma le fionga I le tōtoli I hato filau. Samu, ia whamri hatu fo I ia le hatu o sawhea I hatu oe. A maise, alo whaanga mai I lau pele ma lau mana mea. Le tausieli I a ana. Whapena fo I le whanau. Le no whaalo ma le ainga atoa. Ia, ma le tātou Polkalambe o le Tanoa Ava e te maua ai le sao. Tei le tua mua ni te usanga. Ai asi si mai le tina o le tātou wainga. Ia, ma wha manatu whaatasi ai ne I aso fia ma aso whaapitoa. Ia, o le inga le nā I le tua. Apena foi ona whaatalofa ma wha whilo I atu. I le ia mua I le nuu. Na ama e Sarah, atalo fatu, o le tamale nei, e le te misi le Polkalam. E whainga luenga wha aso le vai aso, sfulma lua I tu la o le aso. Ia ai amata le sifpo, ai se longa la vala e uma le Polkalambe o le ngā ngai fo whaiva, ia po le Tanoa Ava foi. Ia ila stona, fato a nga ila I lea, ila na ngā luenga. Mori atu I alo whaanga ma whaamrianga fo I ma I le ia te oe le uso mua po le tabafo ia mua ma walo malosi ia malo fatu le atau sa vea ma le tātou Polkalame le so ona o mai leo o la utala noa I le matau puale le a text ma ia ta ngata ma se le atua tātou utala noa I le whaamisinonga whaatai I toi fia tala no fo I se whaamisinonga. Na paule mea lea ua
ua taunuu iai ia le whaamsinonga. O le taunuu unga le lei, ioi. O la le momoe isi au wali I la I pekesa. Wala na le momoe, awa foi. O morianga nei o le whaunga, ma le conspiracy to fabricate evidence. O lea wato e ua tua iai le matatao iai lato. Wato e ua tu iai le fulu au. Ioi. Na o mino ia whapenei tu ia le no, tu ia le papatua, wale inoa po whene me fe fulu sa I solo iai. Wafo ila ia le nā, upu matala sa le lafo, ile atu nu, ai mwese le teita I o le malo. Ele nā la ia, se iu tū tofo iai ti o le talafo, le atua olo le whai. Toi tofo a, ia tu le epa ilana cool 8 lena palu. Ono nai lo lola ia le. Sepa fui ava talo vlava malo le sui fuamria. Awa, o lau tala sa o le tala le da. Sa o pese pese atu, ai mo ufai atu le unga le whamsidonga le nei. Io, e mo ia la o lea ua iai ia mo lianga whasanga ia Samuelu, ia Masivai, ia whapea fo ia Lise. Ai, I mama na mo lianga. Mai o le telefo le teimi le sa tau fia ia Samuelu I tono o le whale pui pui I nei mea. Ua lewa na cancel o mai le teimi le toi whaise whaasalanga. Ma ua tatau o le tatala fo. Tu o na ua umana. Sao no iai le fionga I le tamaitai whaamsina. E le toi whaise whaamsinonga po iai nisi vaenga o le a fo ia. Tau alu e Samuelu te pena melau atu tai au ma. Na alu I kou whare. Be al talavalena vai atu ile Yesu ile. Ile tina fo ile na ngase ngase fi papa ia tua ile. Ile ofu Yesu. I na tu ia ilunga ma molo moenga. Awala lea mo I pekesa. Sorry. Awala mo I pekesa. Aya mo sa o ko fale le vela fa kali me isi va ia mo la fana. Era ko la ko foi fala vela vi pekesa la ka ki ile au mama. Hans Webster Talafalava from Perth in Western Australia. I love say for Munvia. I've taken my foot to my Bobby Ray Hyatt. I love say for Munvia from North Shore in Auckland. Yeah, Vatalava for yeah Anita. Anita, le wa umana utawatua. Wa umana sa lo le fionga le tumaitai. Whaamasino I lea so nafi. Lauri, awa lava ne toe iai se maa e le fulia I lunga o le whaamasinonga lea maleti ta upu lea la susu e nei. Lewa uma le conspiracy. A le la tato uolola I le mea o le real hit and run. Mena na wale mwele ia. Ia whaafonga fo I le tala. Ale yolimong. Tua I o wita la. Sili no wita ma ufali iai. Wa le moe le o le moe ai le moe. So you see the anger, the desperation. That's exactly the words that I was saying to you in the last week. Desperation. Matua feita la vale me la iai. Na nau iai se me tupu. Ile pale mia fili. Ya nena, le lola profese pu se avi I o le ao e kuri fa fole avi e bauru e kuri ngama la fito nwai. Ele uma le tatou talonga li. Ele uma le tatou talonga. Ya lena wala tatou wo se itoe fa manatu le tunu le totele la tou ia na fa mliina. Ile nei vai yasu na ua pasi e le kapeneta. Le whaatumu uma o pū whangota o matanga ruenga ale malo, ma whala puputonga tū ma oti ale malo. Ina ia so longa le lei ana whainga malo, o whiriwhiringa, ia matonu e whai o lea matanga ruenga. E le whaalawi loa I la e le fionga le li pā le mia. O le teik whono fau, o le matanga ruenga ma le whala puputonga o le Samoa nupi whapo le National Provident Fund. Whapatunga tupe mo le manuia o Samoa. Lea sa se e ele sunga le papari I panoa moala ua whai I langi le whaulanga
ua tofia i ai taitua sivi tangaloa Eddie Wilson. Ia, o le teitai fono fou le na o le Nupi Farm. O le matanga ruenga, o le whale tupe o atinae, Samoa Development Bank, ua tofia i ele tofai de li o le tū, la vea tupai pe stata ma le langi lua la vea. Ia, o le teitai fono fou le na o le whale tupe o atinae o Samoa. O le teitai fono o ta'longa o petipetinga ma le Samoan gambling ua tofia i ele sunga i a papali isi osi Hansel. O le isi whaatonu mo le Development Bank ua tofia i ele tamaita i a Teresa Dawn Tangi i Lima. Kasi le na whaatonu o le whaletupe o atinae. O le si whaatonu mo le whaletupe o atinae ua tofia i ele sunga i a Tietia Tauloa. O le si whaatonu mo le vaenga lava le o le Samoan gambling po petipetinga o talonga whaitupe a Samoa ua tofia i ai i le fionga a amitua nai whanga i vao Kenrick. O le sunga i a papali i Stephen Leota ua tofia e avea ma whaatonu o le matanga ruenga o le malusi wha ele tise le Electric Power Corporation. O le fionga ia maulolo fata Wellington e Malifa ua tofia nei e avea ma whaatonu o le matanga ruenga o le ACC, Accident Compensation Board, pa o le matanga ruenga lea o whaalavelave, mataui o whaalavelave whafosei. O le fionga ia le lua tutongi mai lei ua avea nei ma whaatonu o le Samoa Housing po o whale umalava o le malo. O le tofaya le lali mapu o nā mulitalo ua tofia e avea ma whaatonu o le tātou dialysis unit ia po o le ofisa po le foundation o lo o puipuia ma vaaya ai ia ngase ia ma masini wha ma matoto. O le sunga ia sau ngafa fetu ua tofia e vea ma whaatonu o le SROS ia po o le vaenga o suenga wha scientisi a le atunu lea na lātou whaia manga o sia le mele ta o le drug test kit lea na whaalau i lua i le vai asuna se i ma vai atu nei e su e ai le toto ma whai ai le drug testing a i lātou o lo msalomia o lo la ko wingu ma ai le mele ma folo le mele o le whala au whasainga e la wa umana tui ma testai le tātou pale mia vai aso lea a mata na fa solo uma i ai le pale mene ma le kabineta se i o lava i ofisa o leo uma whai a onga se ia o i le matanga luenga umo le PSC po le uwhenga luenga umo lava ale malo. O le sunga ia tupuola Sapolu ua tofia foi o le whaatonu o le SROS po le vanga o whaasainisi o whaulatane pa o whaatonu o le tātou Samoan Shipping Company ia po o le ofisa o vaa o le atunu. O le sunga ia tangaloa tupa i afa o stasi foi o whaatonu o le tātou Samoa Shipping Line ia po o vaa o Samoa. O le sunga ia Michael Robert Rankin o le whaatonu lea o le tātou pulenga o tangata tā whao Samoa Tourism Authority. Ia ma le maenga muli o le tātou Port Authority po o le pulenga o tātou wafu ai maise le tātou vaa fo le la o lo Samoa Foreign Line ua tō fia i ai le sunga le pali tele Willie Nansen. Ia le na o tō finga na le malo na whaalawi loi le aso ana nafi ina ia mawhai fo na no fasile fia i le mamalu o le atunu. Whasisilanga le nei tābulu ngā tuai ia le tātou Tanoa Ava i le so. Ta oto ia whabaene tailu loto o upo ia sausaunga tā Samoa mai lava i le tai samasama o le tui manua se ia pa ia ana lenga na tau wilo ai manu o malo a wai le ai se tau tai poto na te toi to ese pe toi sui ai a wa ua ta oto a o se ala o
tulau no lava ai le ava tele ma le whaaloalo e tau ai e whaasilsila atu ai e suri moni ma whioi o e na lātou soifua mai i le tina ia tau mainu mau pa o mau o le awhioanga o tanu ngā manono ma wailima o i lātou umolo lala ma papa au a whio i so se tū so se tafo laulangi e whapea o le awhai o le tātou whailo inga muriburi i le soiva a perila lua whelua sifuma le ono i le tūlae lua i le auli i le maota whono o le tātou ainga i tanu ngā manono i wailima lava i Samoa whamoe ia o le sa ilia leo stasi e tausia lo tātou ainga i le tūtino le nei o tau mainu mau po mau i le swafa a toa mafua i upolu i tanu ngā manono mawailima o laule au mai ia e le tau fia ai se fina ngalo au tasi o le afulusia i ai i le tātou ainga masuli uma o le a au wai le aso lea tau puleola le lofa ma le ang le nei o le tua te te iatu i ailu tu se fua a wale aso tau poina whamulmole whamanatu atu i ate oe sau ma mai sau te tai po sau taunga tali e le sua ma whaile whamalo stino le tātou ainga pe amahe al tātou whamumoe whaia ma le whaalo al tele o se nia lea fuatino mafa vatau o le teitei fono o le tātou mafutanga fuatino aloi lilo maiava o le suli o pala i ali i whanrani tu veve tau sa seve suli le nao mere tu veve o pala i ali i tai a kui o suli nao lo toa a kui simi chan chi cam o suli nao simi chi cam makorseta manase o suli ia o toluo manase lo fa mai le tua mai le tusa so tātou manuia le nei aso ma ngā luenga lo tau wha mai a ia mai se fo i o le tāpenatu mo le sampati i le aso tau leu te wawatu e le aso whanau leu te wawatu i talo whaine ngalo ia tau alo wha anga ma wha mrianga mo le aso i fua o le tina ma lo man ma lo e pele i o mātou loto mua le oa threaten to ingamala le aso wātua i le ono sulma lima tau sanga o lona soifua ia pea o mātou nganga ma whaafta iatu le tua ona o lana tau singa alofa wha pele pele ua mawhai ai ona aulia mai e oile tina nei tau sanga e tele o tātou mafuta fia ai alofa pele tua wha iatu ia te oile tina le soifua manuia ia i lo tino ia male mawhau wha popo i penis tau sanga se tele tātou te wha ua wai ona mafuta lofa anga nā mai lau whanau o autiu o fio o i leo flo o rara lau mua ma jean ia whawheo ma le whanau whawheo i maiko ma leilani ia masio uso to tasi o le alo fio a anda why threaten ia manai utua ngane ia pau o aso au a paau no fou foloi ia ma fili ia wa tabalunga tuai ia oi foi disi o lo famna tuino la tu wasifua pe o le fionga le swafa ia le malu tupe e sera ia tele o to wasifua ila to uma ma ye matu si yo ye fa to afana mai nafi ia le ngatelea tamab tina matua ia tele la tu tapo inga o e te talo ma whaafitai i le tua ko tau lau o le wha moe moe wato i whafo le wha msidonga au mai le mi o tonu a le tenu ua manuia le tātou pale mia filifilia ia mai lato uma sa wha sanga ia i furu au i na tawhana mai e istanga tala auto i mimilo atu furu au ku ingo o lauri ia ia ma whekagisi ai lava ia wanti la ia whatua ai whailawa meole whau nga leanga ai se a lava nei mea uma tasi le pongai o mea uma o le loto ti ngā le loto le tau lau le wha moe i mea sana nau iai ioe manau tele wha sausili wha mawalunga whau leanga wala ia na whai atu lava tau mea nai whawhau e le aunga e le tū mālo ai sisi ai lena sa ili mālo ai la uli
o lalo na maua i malo. Upu ma na lafu, pio le aia le matangi ma le pola e motu mai tua. Ma le aonga. Ia. Luia launga ia te utou, whawhia ngaiga. Ia mise foi, le wo whaife au. Le Reverend Seti Utah, mai ina i le whakasa. I le tātou no ui sale moa, ma le whalitua, ma le nofalo, ma le ngari. Whaife uma, wo uma na masani le ia tau savea, le mawhtanga so whatasi a whaife au. Ria la uto launga, utu mai le langi, ia le tō whapa ia, awa le lafu mamoi le aso a te au. Ma ngalo se leo le au le nei aso, tātou whiloa i le Tanoa, i le nganga i fo whiwa, i le aso ngā fua o lo o mua. O la tātou ue tāle pese le whamalu i atu ai i a aso sui fua o le i la tau, me se fo le tamai a mua i le nuu na ama e sera. Whamaya, Yesu lo uola. Ia, we are telling that to me. Hey, I told you the other day, say for my ear. Oi! Malo si Maya, or nurse, or doctor si Maya. Solo le fa ava